Botsha labafazi basamumbu bakhange bakaptshela amakilo sophuzanya nosemyanu. Cha ngithi angibingelele balandeli bomhlabuhlangene ninonke. Balandeli bomhlabuhlangene balandeli baZulu ukuthi cha namhlanje na siyavula kade impela sasigcina sivalile kulowa nyaka odlule kodwa namhlanje siyavula sisihamba still la sikhona sisuka kaMkhize eMbumbulo singabantu basemzini la usomulo isikomulisa ijongosi nje elina 17 years iminyaka yithi ngiyathemba nonke ukuthi niyaphila ngicela ukuthi nginazise ukuthi ke namhlanje njoba silana singumhlabuhlangene nje konke kuhle esizokwenza sowenza yonke into ngendlela nani futhi niyaphila sithi is welcome kulonyaka ngimthembisa okuhle konke nenjabulo ngiyabonga lapha ikhala indukethu sizwa Nkosi ikhala hayina ikuthenja hayina ikuthenja hayina wapechanga inkomo wafumuka wapechanga inkomo wafumuka Botsha labafazi basemumbu bakhange bakhamtshwala ngamagilozi kusayizona ke zefenye lezi zinabile ke nje la ekhaya umuzi ke la kaGcabashe umhlabuhlangene unabile cha lana besisezelana eGcabashe nje umhlabuhlangene bekumuliswa intombazane yale ekhaya imuliswa umnumzane ubaba wayo oyizalayo esendini ngesigaba esithatha intombazane isikhulile ngakho ke ubeyibonga intombazane ibongwa abazali ukuthi cha ize yafinyelela kulesigaba ekusona namhlanje iphethe kahle ngakho ke ubekhombisa abazali ukujabula nomndeni wonkana nje nathi besizosingatha nje wabesimenyiwe somhlabuhlangene ngolimo nje lesilungu kahle hle ngabe i21st le obaba abazali ingane beyinika ukhiye ukuthi isingahamba ikhulileke iye la yakhona ibuye ngaleso sikhathi njengentombi esikhulile esisheleka noma esingashelwa ngokuyikona cha ngithi umhlabuhlangene ke uyabonga njengokuthi nikhona kade sanigcina uthi nje ngibingelele kunina nonke abalandeli bethu siyabonga.